Ini halim senang wajam ni de bakyo tuma arto burang side le hado misnam pa ini umai de bhararo kisnam pa ini yo bai phi ini agri pa hasai kipen mi gri ni perti lajar side hey you come here nonsense DC come न्यू थर जिला न्यू थर तिबनो डीसी क्या नाम है आपका dari opener hado misnam to ola arta urang side utuma i arta urang side uni dia dabok hado misnam kle ani gri ML11 9999 uni no ya gri uni ong pai tu gri kemana bok i hado misnam dari o uni wa chat khar ni police wa chat khar bai chat khar ame khalia police bai chat khar bamsap sisa down kuro hey Hakani video kebelah Sapriang lapan ia kedur kemat jong u Deputy Commissioner ke District East Jantia Hills u Abilash Baranwal bad eka kali ke Baushong bad unong ring ha kejengkran jong u ula keno bau Deputy Commissioner ula syo iwe unong nya kali bad ula mi snam na kejeng lek Donbor u Deputy Commissioner uni unong ring ula bitar ya kene kejengja bad ula kren bad kentok persya ya u DC da kebakran depan kamru da ki kentian ki baklam akor UDC lengba kekerwo ula pensyai bakladon kejing deheng kali ha ka surok ba National Highway Hawa Air kumta UPSO jong u ula let ban pelat i kali ka baunongnya ka kali jong DC ula signal ya ka kali pick up ke badan new number ML Cutway Sau San Sau ka bayang kemat ban pelat i kelenti ndai kene ka kali kam syam lailat satya bat ha balalet kerpat unongnya kali ban pelat lenti la syam ba unongnya ula buat bat ula penpai kala daki kentian ki bakhor rengkat bat kejing berngam. UDC ula pente bau PSO ula tuklar ban ajing ya dayu bat kadeka kamram ju ban le ekane. Bat kum tau PSO ula penon kam na kabor kabaret persya e uni unongnya ban pelat ya UDC. Na uni unongnya kali ubala penyang ya ka kali jong u. Ula penpau badai da kejing wan tuklar ki puret la ailat ya ka kali jong DC ban ya no syakaman. U Baranwal ula ong baya unongnya akali lapha banle ek medical test bala syam ba ula syok kau yang bad umlong ubabet babiang banyak akali hakum kene kapor